Kawaini ki company kabadon hash pomer baridwa riboy district kablatip kerteng kum ke excel food menta kasngi ka arpulai terik kalalengkon ketika company kalalechingo ek skul Savio secondary school jarasi nongpo harengkat kejingno Synniang da arset ki core computer harengkat bod ujing bam kiko syakatika skul pat kadeiru kesin kebeningkong banyo computer hapo kani ke skul Habayo banyak keren bat ka laki moni das ka badai ka HR lani ka human resource jong kani ka company ka ong bakani ka di kasin ka beningkong hapo sor nongpo ban no Synniang de ki computer syapo ki skul. Bat syusyu ka loong baladon kumbasau santali ki skul ki banon hapo riboy district kila no Synniang de ki computer sya ki skul. Habayo pat banyak keren bat ke headmistress jong ke skul Savio secondary school jarasi nongpo kokong Margaret Jerwa kalapan pau ka jing sngongu ya ka company Excel Foods kabala no Synniang de ki computer hapo ke skul bat ki kena skul kinyo ban penon kam ya ka computer kat kum kejuk ke pementa. Bat kalau ongru badai lingba ka jing ya sngo ka jongka na ka Khuborjylla bagi don ki company ki bala ban kener ka jing yarap sya ki skul lingba kinu ka jing yarap. Ya bulbon. Bulbon tak lagi. We are coming from Excel Foods, 10 Mile GS Road. Our brand is Yummy Kiko and Golji. We donate here to desktop, and every month we are going given all river district schools. Sorry, Excel Foods Mile. Completed, just start for last 6 months. 4 to 5. Lindan, kalau school? Sorry, 4 to 5, 4, yeah. Hakabanang kong ngayos ngaw syapang baka Sorkar Meghalaya ka kerpat ya ki company badan baper hapo Meghalaya baka haban contribute any help mo kanu jing yaram syaki education department to ngadon iparalok tengah wat jing tiep ngani ngadon kam computer school ngakwa ban ai jing hikai kin diat syapang kena bakin tiep hakajuk menta ki kena school na class 5 do class 8 dai la ban ai ki ta jing hikai kin diat syapang ka computer henry tang bangim don pisa mo hadin pada ngaya kran bebe parlok te ngatho application IME application hadin kata pada ki wan inspect license ki wan jengo ek school gi isya bangim don computer school bar ngapen pau kada kejing terang jonga bangakwa mhikai basic computer yiki kena hadin kata ngalatho application kilawan inspect naki company jongki hadin kata pada kila pediang application jonga bat mentakasngi kilawan aine arset ki computer tetang mentahi bangidang yo hakajing mud diperkhat jonga ngakwa ban sedang nadu kelas 6 hadu kelas 8 baladon lat ladang gidang yo sisu 9 10 ru ngila introduce ya ke computer class kena